Kako to u početku su govorili srpske svetinje, pa su malo korigovali, pa sad govore samo svetinje. Evo, od neko doba konstatujemo da su i groblja vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Očekujmo iduće povike, ne damo vam ni groblja. To da Crnogorci nemaju svojih svetinja, da nikad nijesu imali ništa sveto, ovima koji čepukaju u litijama, nije ni najmanje jasno. Da li ćemo, dragi Crnogorci, još jednom nasjesti i nasamariti sebe, kao što smo sebe nasamarili u događanju naroda prije 30 godina, kada smo jedini, pošteni i patriotski Jugosloveni krenuli u rat da oružjem spasavamo Jugoslaviju. Pa smo se izbrukali na više mjesta, pa tek kasnije shvatili da nije bila riječ o odbrani Jugoslavije, nego da je bila riječ o rasturanju Jugoslavije, a u stvari o ratu za veliku Srbiju. Ovo je još jedno događanje naroda. Pazite, bez obzira što je razmak od 30 godina, mnogi naši zemljaci ništa nijesu shvatili, nijesu izvukli nikakvu pouku iz 90-ih godina proteklog vijeka. Oni i dalje ratuju za koga? Šta stoji iza šifre "ne damo vam svetinje"? Svakako ne to što govore, nego sasvim drugo. To je borba za sve srpstvo, borba za stvaranje srpske države Crne Gore, borba protiv Crnogoraca koji odavno stoje kao kost u grlu Srbiji i njihovim saveznicima, od Beograda do Kremlja. To je borba za konačni slom Crne Gore. Nikad više! Nikad više! Uostalom, ko u ovo ne vjeruje, neka razvije crnogorsku zastavu, a neka uđe u litij. Ne mogu oni da sakriju svoje namjere. Vi ste vidjeli prekjuče, u sred crnogorskog parlamenta, poslanik Demokratskog fronta Vučurović razvio je trobojku i rekao u sred parlamenta: ovo vas čeka. Oni nemaju strpljenja da sačekaju moguće dobijenu bitku. Oni moraju da izlete naprijed. Oni moraju da kažu šta im je cilj. Oni moraju da kažu otkud ovi uzvici "ne damo svetinje". Oni moraju da kažu kako to da Crnogorci nikakvih svetinja nemaju. Ne mogu da izdrže i unaprijed se izlijeću i objašnjavaju svoje namjere. Eto, samo toliko. Hvala.